Hubsimo hubidla anta dehdoda. Nebiga Ishaya ayu kore erigan olasiye. Wakasta ojidlahu wa aus. O wanagsanantisa odamana wasida ubaha dorka okale. Auskuwuengega ubachana wudaa mahayele nefta rabigu wea fufta. Sida hakikada a dadkuwa ausokale. Inaga wahainu ogdahai runta eriashas. Hubsimo lama helen debato COVID-19 dekdora. Hubsimo halbalasista. Lakin hubsimo abahal majirin bedurka COVID ka dekdisa. Wahaino iswe dinina miu udra kasre kega de idona. Shukal kega wala demeye. Shukal kala mian helikara. Lag teda wa iga bahaya sida timahega wa iga bide. Afamad kegi, shukal kegi, gana asigegi, sida ausakala wayahin. Lakin nebi Ishaya wuhu intan kudade. Ausku wu engega. Ubachana wu daa. Lakin sa eriga ilahego waligispa wu waridona. Eriga ilawa mahai. Nola shena wasida ausokale. Lakin sa ila nola shena ayuja elyahai o ilalaya. Garahan wan hasutsta. Inu naga ilalia ikabda dembigana o damasha de mutesta. Nebi Ishaya erigan inta bukore esamasi kusabsan. Isaga wala kutsade. Wana la dide. O wuhuha nin muragade. O hanun barte. Wana la kutsade sida mid dadku wajiga karsado. Mana enan khurmain. Sida runta a wuhu hambarte halunideni. Wuhunakate murugadeni, lakinsa wahainu kutirne mid balayo kudate, o ila dile, o debatesan. Lakinsa waha isaga lo dawae ha gudir bidena, wahana lo nabariye humatoyen kena, ebenti nabadina dena dushise kudate, dildala isana, wenu kubogsane. Damantain, sidi ido, benu uhalone. Midkin wala bajidkisa ulehte, o rabigu wuhu isaga dulsare, humantena odan. Erigas wahalaga ofie esamasi. Sida nebi Yahya yadi marku esamasi garke, bal eg, wanki ila, o dembiga dunida kadea. Esamasik wuhu inta, wakashege demashadisa sanokale. Saga wuhu yadi wilka adanaha usan iman in loadego. Lakin enu wadego, o naftisa ubihio dadbal marak furashadoda. Eriashas odan wala ofie maraka esabasik lagu kodbe iskutalanta. Sidi rasula de butros ukore, masikpa marbu hanunsade dembiada. Isago haka, ayu hanunsade kua an haka ahain, awadod. Inu ino keno ila. Hagajidka walaga dile. Lakinsa hagaruha walaga noleye. Sababtas wakasta igadaya. Ama wanaga ama hon. Odor ama afamad. Ama malbadan ama miskinamo. Ama nolosha ama damashada. Wakasta igadaya. Wahan ogahai inu esa masik wu ija elyahai. Wu igadinte. Wu iganolyahai. Balan kisa fadlan makla. Runti wahana dinkuleyahai. Ki eregega makla o rumesta ki isodire. Wuhuleyahai nolosho waligeda hukunageli mayo. Lakin damashadi ayu kaso gudbe o nolosha uso gudbe. Hubal wa lega dirigelie hubsinamadas. Hubsinamo halbalasista. Lakin hubsimo walaga hele erega ila. Ekujira esamasik. Na begelio rabiga hadin barakeyo.